Good morning, everyone. Episode number 6 is koi stop loss, the target ka GTT. Hari bhi हम से कोई जिंग मिले सिका. तो नरंग बहुत कोई न तोगी वैसे कोई Nifty 50 और तो कोई Nifty एंडे कोई के Sensex करी ना है से कोई सराप हम दिखने करे तो हम दंगे रिपीट तोड़ेंगे. Sensex है हम ले तो Nifty है हम से ले रही का. हर से करी ना है गदी. Bombay is to exchange index है न लेगा. हर भी index से कोई Sensex है न खंग नगनी. अदुगा से NSE National Stock Exchange Index ना कोई ना Nifty है न खंग नहीं का. Index है से करी ना हर गदी. Index से कैसे हम नते सम हर कांदा मतलब कि Bombay Stock Exchange ता register तौर इब company में आम दा. अदुगी listed तौरगा थम्मिबा कोई कनो तो निका अदु कनो जे कोई इंडेक्स तो की ममंग दो कनो सेंसेक्स है न खंगनै अदुगा सेम सम मानना तो NSE गिसु NSE दे रजिस्टर तौरे कंपनी में आम दो सिकी Nifty 50 Nifty से जाओ दैनि का Nifty 50 नते Nifty से लोने जाओ दैनि अदु हारि सितंग नसकी कोई से Nifty एंड सेंसेक्स अनि मक्सिदा कोई thousands कंपनी से already register तौरगा लेरि का already register तौरगा लेरि Nifty दा thousands company लई अदुगा Sensex सु thousands लई अदु Sensex सन खरे हे न यामन लई का करिगिनो हारगदि BSE सिदि 1875 साइड establish तौरकपा अदुगुंबा stock exchange नि का नसे BSE से अदुग NSE सिना कोना 1990 गा to the established tawbane like adu no kana ma'am nasagi khogi stock market se khoi hawrapda ju hagi bido kairaga chen gi ga doba ka hadi network marketing gi type ta doba dugumba makhan gi company na te ka Nifty sida nasagi khoi thousands company yawe haire ka hadi ba thousands company se सिगी यावरिबा मयाम से सिसिदगी अमु Nifty 50 Nifty Finance Nifty Bank खाना साइन तौरगा सब इंडेक्स है तारे का मयाम अमुसे सेमगा थम्मी का सिकत नते Nifty Auto लई Nifty कनो लईरी IT लईरी का सनो Nifty दा मयाम अमु लईरी Nifty 100 लईरी का Nifty 200 काइना हाय बसिसी मरम सु कोई कोना सु जिंग खनि अदु सिदा Nifty 50 हाय बम कोन उरि से Nifty 50 से कइनो हाय गदि कोगी Nifty गी मनुंग दे लैरिबा टॉप 50 कंपनी से सिना सेम बने बको साकि Nifty 50 से ओके अदुगा Nifty गी मनुंग दे लैरिबा कोगी कनो से फाइनेंशियल कनो से कोगी फाइनेंशियल सेक्टर दे लैबा कंपनी में आमम ले दिका Nifty 50 सी मनुंग Nifty की मनुंग दा हारिबा कंपनी में आम से पुल्ला कांदा कोगी Nifty फाइनेंस से सेम को Nifty फिन थाइन थी फंगन का Nifty फिन सफन अदुगा इंडिया के ले रिबा कोगी बैंक मयाम से कोगी Nifty 50 दे जाओ बैंक मयाम से सीदगी टॉप 10 बैंक तो फंगल लगा Nifty बैंक से सेम को हेलो सिंजे मुझे इंडेक्स ngakta ni ka akhone direct sida trade tawba yade ado ko indexing sida ko trade tawba di yade adu harbi indexing sidagi aina ahum se ka kari khangala mino haigadi Nifty 50 Nifty Finance and Nifty Bank hariba ahum sida koi trade tawba yagani kadai da yagani ha kanda khogi hayang khone derivative segment haina ma lakini derivative segment do adu da koi trade tawba yani ka se sam na kanda koi Nifty Bank तो यार कंपनी से कर्म बनो हारेगदी HDFC बैंक ICICI बैंक को कोटक बैंक SBI Axis बैंक IndusInd बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा फेडरल बैंक अदुगा IDFC फर्स्ट को बैंक अदुगा PNB पंजाब नेशनल बैंक हाइरिबसिगी 10 कनो से बैंक से सिसना पुल्लगा मसाई खोगी सिगी Nifty बैंक से सेम पनिको
ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯠꯆ ꯂꯤꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯠꯆ ꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯋꯥꯠꯆ ꯂꯤꯁ 1 2 3 4 5 6 7 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯠꯆ ꯂꯤꯁꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯠꯆ ꯂꯤꯁꯇ ꯑꯦꯗ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯔꯆꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯣ ꯁꯔꯆꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯣ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯀꯔꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯑꯥꯏ ꯇꯤ ꯀꯣ ꯑꯥꯏ ꯇꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯣ ꯑꯣ ꯂꯧꯕ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ 2 6 8 5 7 IT6 देखो ना ITC का ITC add तौसिले ITC add तौसिले मतुंगदा मागी चार्ट जेंगनिंगबा का साने जेंगबा यानी का सिले के अदो ngasiगी khogi class sida lakadoi kadai deno haragadi koina any stock ama buy taubo natraga sell taubo matamda hadi ko khoi kamaina sell tauge kamaina buy tauge habsi sarapam de khoi jenge no masida limit order habsiga market order habsiga karino habsine be jenge ko limit order and the market order habsa sida ani thongna kano se lae ko se suppose limit order sida koina ko se koina hanana limit sida na limit sida koi buy order laigani ko buy order ko and the limit sida sell order su laiba animal same manana market tasu ko market tasu kogi buy order lai ko and the sell order su lai ko limit si kogi market sell order ko market sell order ko si koi jingsi kamaina kadai da changa kamain to bulana ko limit sida koi buy order lai adai di limit sida kogi market ta kogi buy order su lai haibani ko limit ta koina buy order kamain to ga doino aduga limit sijinaraga koi sell order kamain to ga dage ko yingsi ko je koine lai se ITC ni ITC gi hoji lai price se 32 ni aduga to pam nang sa khone jingamba kan du jingsi se IDFC Force PNB ko PNB si jingsi ko PNB si am phajana karame ko PNB se last ko kano da 2022 September da ma se lupa kuntra ga manga ba sa lu ko aduga gi sai da mu jingo sai se kada waitan da am pikre na tra 2022 gi June 2022 ki June da masi lupa kun nipan na da lai ram 28 rupees ta ka June na da 28 rupees ta lai ram se hojik 50 ga 7 ne 1 year father ka tha khara sida 6 months ka 7 months mu sida mana haigat khai che pura double ne ka khai si to 28 ta gi 50 ga 7 de direct sar ka ado hojik se khoi PNB sida ko buy tawbagi sigi B sida buy lakpiro buy sidi logre nangi apamani ko NSE BSE se karino khangare ko stock exchange to ne ko sida koina buy sell tawba matamda ko limit ta kano kai se long term da lobu jai intraday da lobu jai siso koi mamangi class sing de jengre ko episode number 4 5 da ko 3 4 da jengre aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯕꯥꯏ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩ क्वांटिटी 10 क्वांटिटी बाय तौगे हारे को 10 क्वांटिटी बाय तौगे हारे दुगा आइगी ऑर्डर से करम ऑर्डर दो इदिनो लिमिट ते लौदुरा मार्केट ते लौदुरा हाइबो को डिफरेंस है मार्केट ते लौबगा लिमिट ते लौबगी डिफरेंस है कइनो कद मार्केट ऑर्डर दा हारेगदी सिते लाइरिबो रुपीस 50 के 702 से सिदा आइदे आइना सिदा बाय हाइना नंगी मतमदा मार्केट की हुजु हुजु चलिबो प्राइस तो अदुदा हिट तौरुनिबो को अदुगा लिमिट ऑर्डर हाइरगना लिमिट ऑर्डर दा नंगना बाय तौगे हाइरगना 57 पीबे से इना 57.2 पीबे से ने होरेन खितंगा हंद्रगा को 57 जरो कांदे लैगे हैना बाय ऑर्डर थंबे याइबो को हजिति यारो को मार्केट ऑर्डर न तमनिना सिदे एरा पीरे मार्केट आर क्लोज को राइट नाउ use GTT for pressing long standing order instead को सिदना GTT सिदिनरगा थंबदि याइ है खादा सिद GTT यावरि को GTT टारगेट ओके सिना मखा तानो यंगसि कोइ होरेन साइन तौरगा खोना बाय तौबो मतमदा मार्केट ऑर्डर सिदिनबा याइ अदुगा लिमिट ऑर्डर सु सिदिनबा याइ मार्केट ऑर्डर सिदिनरगना खोगी इसे खोना जी एग्जांपल नो जिंगबा PNB की हजिक हजिक लेरिबा मार्केट की प्राइस ता अदुदा आई बाय तौगदोइनी लिमिट ऑर्डर सिदिनरगना तो अइना सिदा लिमिट ता ई दगा पीदिबा प्राइस तो अइना अपाम प्राइस ता अदुदा आई कन्ना तौदुइने बाय तौगे हाइदुइने फंगो फंगदबदुदि आइगिनी अइना बिट तौबने मिस्ता बिडिंग का अदि कोना मार्केट ता चलगा सिगी पोसे आई पामे दु ममन जे खरा यामले आई सिदा लौगे खोर के हना ngangnabado अदुगी टाइम ने को अदुगा खेनरकपा अमना खोना सिदा सि सपोज हजि हजि लाइरिबा सिगी चार्ट सिदा को टेक्निकल एनालिसिस सि मतुंगिना खोना सिदा नाइनरक मतमददि सिगी चार्ट से हेंग खोना जेंग मतमदना मार्केट से सिदगी लाए सिबा कारुरे सुमानमु लाए सिदा मुकाउरे सिदगी हाइदरकपदा को सोना हाइदरकपा याबगी को खोन उबो फंगे खलसिबा सोना हाइदरकपा याबगी उबो फंगे खलसि दोइतादि हेंग खोना सिगी मखा से हेड कुंगिबा मतमदा सिगी कनो से PNB से सेल तौगे हारिबा को सेल तौरगा इना मागे टारगेट से सबोल लोगे गाइन को सिगी कंडीशन सिदा सिदगी हेड हाई दगिबा मतुंगदा सेल तौगे हाइदिने सुमाइना नत्रगना अतोपमदा को सिदगी मागे हानागे हाई से सी थुगारगो मतमदा सिदा एंट्री लोगे हाइ को सी थुगारगो मतमदा एंट्री लोगे सिदा 60 रुपीस ने हजे हजे क्या दे 57 दे लाइबा को अदुदे इना आई ऑर्डर से को 60 रुपीस दा ऑर्डर पीरगा नत्रगा 61 दा पीरगा थमसु यागन को से कमाइना ngसाइगी सिदा तंगसेले को लिमिट ऑर्डर दे लाइरे को 57 सिदा इना 60 इरगा थम नत्रगा 60.2 गुंबा आई अपाम दा लिमिट ऑर्डर से पीरगा बाय ऑर्डर से थंबा मतमदा मासे नमितु की ओइना ये ऑर्डर संग लेगनी ओके सो इन कोना बाय ऑर्डर को बाय तो मतमदा मार्केट की ऑर्डर को कनो से ऑर्डर से मार्केट थमगा ऑर्डर तो जाई नत्रगना लिमिट थमगा ऑर्डर तो से यानी को अदुगी नेक्स्ट कोई मार्केट ऑर्डर एंड द लिमिट ऑर्डर से सेल द मुजिंग सिको सेल से कोई करम मतमदा तोगदगे हाइब मतमदा ngसाई आगी सिदा पोजीशन द को पोजीशन द ये एक्जिस्टिंग कनोमा ट्रेड अम लेरे खलसे नत्रगा होल्डिंग द लेरे खलो को सिदा लेबा ट्रेड से आइना ngसाई को सिदा संगा कांदा सेल जावगनी को आगी से ऑलरेडी सेल तौगिबगी नसे फंगदबनी को नत्रगना सिदा सेलेक्ट तौरको मतमदा को सिदा खोगी एग्जिट हाइबम थोरकनी अदुगी एग्जिट तो अदुदा खोइन तौ फ्रेंड खोइ लाइव मार्केट तो पुन्नि जिंगमिनसि को अदु हजिकी ओइना खोइ यंगबा याइ सेल ऑर्डर क्या
sell order the she lock them nico see the red what is it sell order ne sell so nga sai na agi BSC da natraga NSC da to bu jabagi option phangba company dum jawi ko loina mag yadraga su aina sell se market ta order se pi ge khale ko sai ne low gare 57 de low gare khala se hoji hoji market se 60 jau se le khalo ina si da market ta sell to thopo ya gane ko kagum matam da su mane stock khadi koina sell to matam da na market to bo ya da ba buy to matam da su market to buy to bo ya da ba adu me stock su le ko kari gino ha ga de ha sing do open interest ha bam lady OI ko kon tam khini OI se pik bagi ko adu ko sida sell to matam da koi limited sell to bo yai have the means target ne masai na say suppose ko ina buy to le khala si ko 50 ga 5 ta buy to ga le khala si ko aduga market sum hagala ga in khala si market se mathalom ka rakini pure mathalom na hagala ko da 60 jo matam dai sell to ga na khan ko 55 ta buy to re aduga 60 dai sell to ga na khale hoju si 60 jo dri 60 hek jo buga sell to hon ga na khalaga di sa ko si da kono da la ga na sigi limit si da changaga 60 the sell to go haina sell order se tham go dam ne ko the sell order tham ba ya ko ngon market se close oi bani yani ko sumaina aduga stop loss ko sigi matang su khoi nei na se sagi je phau dai na khan badam khoi gi market ta order to buga limit to order to buga sidi Zaropam Kangan and Lorse. Next topic the Mukhilak next topic the stop loss ko SL ga SLM gi difference aduga stop loss size ka ino ko see SL high se ko na stop loss size ni ko stop loss size ka ino ko say suppose market se nga sa ko na 50 ga 5 the buy to re ina pamadi mathalom da haigalaga 60 jo pambane bako adubo 55 sidagi 60 jo bagi muhuta kam makhalom sum high dhre duga high dhraga 50 jo ka dore 50 jo sile ai lupa manga mangya natra adi igi loss se hoji 55 ta buy to buduna market na high dhraga ji 50 de leiraga di ai loss oire kya oino 5 rupees loss oire ko ado ai sina ai loss se ai 5 rupees se loss oiba pamde ai se kai go hoen market sin high dra ko matam da ko 50 ga 2 hek jo ru da ai auto exit to hon ge hai masana dum sell tok tho hon ge hai ko 50 ga 5 te lei bani ai ni khallam di 60 jo go dra na khan bani adu market sin makham da high dre makham da high dra mo dam da ai se loss oire ko loss oi basi dai na 55 te lei basi ai 52 se hek jo ro ko matam da ko ai matom nang sell ta hon ge hai ba sell order thamjin ba ko si khoi na karam ba mong da to ba ya ge hai kan da asa gi SL na traga SLM se si na khoi sigi ai stop to ai loss to stop to ba ya ge nei stop loss means ai loss to stop to hon ba hai bani ko 55 tagi sum 100 ko da 52 50 bo sakha do ba gi loss mem o si do ga do ba si stop to hon ko koi loss se stop to hon ga di kamane la kani hai kan da sa koi na market da buy to gare ko 55 te buy to gare 55 te buy to gi se market se sum high da ko matam da ina si da ko SLM tham ba yai to SLM si da sig trigger price se nga ina pami ba 50 ga 2 do thamba yai ba ko natraga na si dai ko 50 da thamba yai ai apam bani ko example gi matung ina koi 52 thamba se 52 si dai na thamba ga si da sell line order thamgi matam da na market hi hujik na kya de lai 55 te lai class 57 de lai 57 si da gi tam na high dra ga 52 jaro ko matam da ai
sell order do hit tawduinebako stop loss se adu sidagi na sell hana pigi bese ko kadai de legene ka sigi order gi manung sanga legene ko sigi order gi manung sanga ga legene aduga topa mana koi SLM hai se karino duga SL sin karino ani sigi difference jing sigo SLM sin koina market ki price hai si yenga trigger price thambane market ki price yenga trigger price tham adug SL hai se market ki price yenga trigger price thame tawuda bu sidana magi range sam lae range to between say suppose ina 50 ga ko 1.9 dagi horaga ko 52 bogi marak se sida any market na 59.9 da kanaguma buy la asu natraga 52 da buy la asu ko sigi price ina pidi price range sigi marak sida any market ki kon point am da trade taro ko matam da sida sai gi kano se stop loss se hit oi garo hadi sell order do sida exit to garo have ne ko yani ko SL stop loss amasin SLM hadi stop loss market have ko ani si kena basi ay mutanga repeat taronge SL hairagana magi price range ani pigani price and the trigger price and ko hairiba ani sigi marak sida market sina lakpa matamda to stop loss se hit tawdini atopa SLM hairagana market ki price so jenga trigger price tang pidwini aina sigi mafam sida sigi price sida stop loss se hit oi garo haiba ya ko next ta koi kino mujeng se ko when exit entry ko by using target and stop loss okay stop loss se jinaraga koi exit tawbagi di koi huji jengare stop loss se jinaraga koi sell order tawba si exit tawna na tawbani ba ko adu stop loss se jinaraga ko buy order tawba no buy order tawba su yari ba di entry lo bo yai ba stop loss se jinaraga entry lo bo yai abdi buy order sell order seller na laga di koi sell adi kano da seller na entry tawraga di stop loss se sinaraga sell tawraga koi kano se lobo yagani ko aduga buyer na entry tawraga su stop loss se use tawraga koi entry lobo yabagi adu khudong sab su lei ko karma matam da kamaina no haraga di suppose koi sida hai se full silange Tiki Punjab National Bank sida hai rasi Punjab National Bank sida hai rasi sida ko na pami se suppose market se ko han bada sidagi sumaina sigi leben sidagi sika khalaga sigi leben se hingalaga dei entry logi haiba wakhan amako ade sida ko gi double top form tawraga sida hide raga di ko sigi mapa se hindo kan dai an entry logi haiba entry se ani laka dawre ai ko si lakpa matam sida ko na kai dawge kan da sagi sigi mathak se sigi hendoro ko matam da sigi sagi 60 khare hingalak pa se si sida ko 60 khare hingalak pa matam dai trade logi haina thamba se ko sisu ko na sigi buy order da changaga ko sida limit ta order to bujai natraga ko koi SL da order to busai buy dani ko haisa ko natraga SLM da su order to bujai ko si myam se koi live to ina punna yengse ko live to koi yengse duga recording fi toksin se kana gum khara jing hauda basing su jing bayana na ba ko de atopa masu ngasagi khoina sida market se makharom da haidra ka dawre ko suppose kum dharaga sidagi breakout torga makharom kum e khala se sida su khoina ngasagi kana se agi
buy order natraga sell order se ko makham da hydra ga koi sell tawdini ko sigi sell order se ju koi SLM da tawba jai SL da su tawba su jai yani ko sumani lay ko next ko koi GTT target koi ngasai gi limit order tawba aduga koi market order tawba natraga na stop loss M ko hai riba mayam se sisiga GTT siga khena se karino harigadi ko GTT sidi ko khogi kano khaktani atai stop loss M stop loss dai di limit order target order hariba mayam se sidi market order ko market order tawba jaba khaktana adu khaktang leiba ya ko adubo nasagi kano sidi khogi GTT ko GTT target natraga GTT gi stop loss harak se sisde aina mutang GTT target natraga GTT stop tawro thamgi bese market order natraga su madi adum leigani pending da ko ye suppose daina buy order ko buy order se so in target am pire khalo to okay target se 1% gain pi mai di ko so na pire khalasi ko adu sida buy sele ko use GTT placing ko okay sidagi dagi khona GTT si tongana sida create GTT haibum su yauri ko ski manung da create GTT or GTC gain ko okay sidagi nang na buy kadai da buy tawge ba kadai da sell tawge ba buy tawge khale trigger price si je jawro kan da quantity am ko ba sida gain ko limited CNC edu sida mayam am legre na tra sida ko na press order tham gare ko place ta tawgare ko market time nati hojing na tra the order da tangsi laga GTT da jeng biu ko sida le me to ai no je tham se kai no de 20 da tham bane oren kano sina magi trigger price 60 euro agadi sigi kano se amma buy taw haibani ko adudi mayam sida kona kitang no taw bajaba ma order GTT order se koi first morning da su taw bayabagi khudung saba machu wan lei badong taw ko kitang risk wange ko se suppose ko na market se open tawre khalo market se open ta tawro pu matam sida natraga na ngasidi market se gap up to open tawduri ga hina khale to gap up to open tawduri khan se koi hanana order taw thamaga hoen market ki dugi haigalak or haidarak gi matungina I trade to sangi bayabagi khudong chaba dusu GTT order de legani ka adu GTT order sida si khaktan natana ka sai koina se suppose aina market te entry low matamda agi stop loss su agi target su ani makpunna changninge ka okay stop loss su target su ani makpunna changninge adu stop loss sai se kaino khoi yenge target su kaino khoi yenge ka adu ai amuk tang repeat tawronge sida suppose aina 55 ta buy tawbuse 60 da sell tawge hareba ko 60 da sell tawge hayadi se khoigi ko target ni nei ko adai 55 da buy tawbuse ai ko makharam da high thra kan da 50 da sell tawge hareba ko sin ai stop loss nei okay 55 da buy tawbone buy tawre aduga 60 da ina sell tawge haragadi se gi kano se agi kano ni ko target se target ne to 55 ta buy tawre duga 52 da ina 100 ga sell tawge ha kari gi na market se makha am ko mak bada agi loss to stop tawge ha ne ko do sin na khoina stop loss sign khang ne ko hari basi case da se suppose ina
बाय तब मतमदने ITC से बाय तौरे बाय की एंट्री लौरे खलसे बाय एंट्री लौ मतमसिदा मार्केट बाय तब जाय लिमिट बाय तब जाय स्टॉप लॉस बाय तब जाय SL बाय तब जाय यदि मतम खतंग बाय सु लौबा स्टॉप लॉस सु लौबा टारगेट सु थंबदी यादेबा को दो याबा कंडीशन अमा लैबा करी कंडीशन है कांदा मार्केट से बाय तौरे अदुगा अतोप अमना इसिदा स्टॉप लॉस का टारगेट का GTD दा थमगा बाय की एंट्री लौबा यानी को हाइदे बसे मार्केट की खोगी मार्केट की कनोदा लाइव को नॉर्मल सेशन 9:15 to 3:30 की मन गई यागनी को दो मयम प्रैक्टिकल जो याबिरो अदुगा प्रैक्टिकल दा खोई हाइदे बसे पुन्ना जेंगमिनसे को अदुगा मसीदे क्लासेस वाइदे लोसिलगे को अदुगा मयम दा इन हाइजेनिंग बमना चैनल सब्सक्राइब तौबियो अदुगा खोगी फ्रेंड सिंग दसु शेयर तौबियो को अदुगा खोगी ट्रेडिंग अकाउंट लेतबसिंग को जेरोदा अकाउंट ओपन तौमिनसे यो एगी सपोर्ट तौबोइना एगी सुम जेरोदा पार्टनर हो जाय को सब ब्रोकर ने को मयम अकाउंट अमम ओपन तौरगा प्रैक्टिकल पुन्न तौमिनबगी खुदोंग साबदो लौबिसिको Thank you.